Mına hurmatlı görüşçüler, biz Matiz bazarından geldik. Hazır şu yerdeki Matizlerдің бағаларын sizlerге tartып көргіземіз. Andықтан лайк басыңыздар, подписканы да басыңыздар. Анда эмесе biz кеттік. Бұл жаққа келгенімізде ушундай Матиздер бар екен. Баадын жылына 2010 дейт. Бирок баасына айтып атыр Матиз 2 автоунасы. Bizde ушундай Матиздар бар екен. Баасы канча екен? 550. Matiz 3 автоунасы 550 миң дейт баасына. Karışmada bu şunday. Havaдағы Matiz 3 автоунасы. Германиядан келген. Германиядан келген дейт. Бұл жерде дағы bir Matiz 2 автоунасы бар екен, бирок bunun баасы жоқ болғаны байланыштуу. Дагы ушундан бери кайрылып толук маалымат алсаңыздар болот. Mına hurmatlı görüşçüler, Matiz 3 автоунасы 440 миң дейт баасына. Şunday alдағы Matiz 3 автоунасы екен. Салон сирек көрсөтүп койсок, мына ушундай салондогу Matiz екен. Өтө сонун абалда. Көрсөңүздөр болот мына. Бул автоунабыз Ош автоунаа базарында турат. Көрсөңүздөр болот. Бул Matiz 2 автоунабызды баасын азыр айтабыз. Оксоңуздар болот. Ушул жерде номерлери бардык характеристикалар жазылган экен. Бул Matiz'in баасы канча экен ака? 300? 300 миң дейт баасы. Şu Matiz'in bası 300 миң дейт. Кандай элестер бул? Кандай баада болот? Өзүңүздөр сураштырып биле аласыздар. Мына ушул Matiz 2-ни 350 миң дейт. Объем 1 дейт. Көрсөңүздөр болот. Жылы 2013 экен. Электропакет дейт. Гибрид. Көрсөңүздөр болот. Ушундай Matiz 2 автоунабыз бар екен. Бұл аштағазы көрсек, шындай авалдағы сонун таза Matiz 2 екен. Бүгінде машина қызық болған болса, ошол нөмірлерге байланыстырыңыздар. Sizlerge толық маалыматты беришет. Мына бул Matiz'de дагы айта турган болсок, жылы 2004 экен, объем 0.8. Баасыны 340 миң дейт. Шундай алдагы Matiz 2 автоунабыз экен. 320 миң кадашыбыз. Кемитип беребиз дейт. Ушул машинабыздын баасын салонун көрсөңүздөр болот. Мына бир ушундай абалдагы Matiz автоунабыз экен. Бул автоунабызды дагы көрөлү. Мотор ушундай абалда экен. Мунун баасы канча экен? Баасын канча дейт? 300. 300. Мына 300 дейт ушул Matiz'дин баасына. Көк түстөгү Matiz автоунабыз. Өтө жакшы абалда окшойт. Биз көрсөк болот. Ушундай салондон көрүп коелу. Ушундай автоунабыз. Бул Matiz'дин баасын болсо 320 миң дейт. Ушул мотордун көрсөңүздөр болот. Ушундай абалдагы Matiz экен. Екен. Кеми бар дейт бул Matiz'дин баасына. Коробка автомат дейт. Мына көрсөңүздөр болот. Автомат коробка. Ичи да таза экен. Бул Matiz'дин баасын болсо 320 миң дейт.
Родной краска, бажы өзүнүкү дейт. Заводской дейт. Эгерде реальный клиенттен чыккан болсо, баасыны түшүрөбүз дейт. Срочно сатылат дейт Матизибизде. Сонунда бир көргөзүп коелу. Мына ушундай. Абалдагы Матиз экен. Өтө таза абалда окшойт. Таза абалда экен. Kaç kanal dedim? Нөмірлерін көрсеңіздер болады. 0559 менен 18 20 52. 0551 менен 782 44 46 дейді. Şu нөмірге байланышып, толық маалымат алсаңыздар болады. Бұл Матизді айта тұрған болсақ, бұл Матиздің басын 380 мың сомда. Мына көрсеңіздер болады. Шундай қайырлы толық маалымат аласыздар. Жылы 2013. Nima deydi? Sen böyle turibsan o'zida. Tursam hamma ishga aralasha olmayman. Avtomobil ekan. Эгерде машинаңыз қызық болған болса, ошол номерлерге байланышып толық маалымат аласыздар. Бізге лайк басып, подписка басуunu unutпайсыздар. Мына бізде дагы бир Матиз 3 автоунабыз. Моторун көрсөңүздөр болот. Ушундай алдагы Матиз 3 экен. Ну, баасы канча экен, ака? 410 миң дейт. Ошол Матиз 3-түн баасы. Саған бир көрсөтүп коелу. Ушундай Матизибиз бар экен. Абалы зор. Мына бизде дагы бир Матиз 2. Ака, мунун баасы канча экен? 190 миң дейт. Mayli dostum. Bu Matiz'de şuna yapıldı ekan. Ne işleri var? Kosmetika. Kosmetika deydi. Şuna yapıldı Matiz 2 avtounabız. Sizlerge ayta турган болсок, дагы эле бир Matiz 2 avtounabыз. Баасы 220 миң сом дейт. Мына көрсөңүздөр болот. Абалы ушундай экен. Абалы өтө жакшы көрүнөт, но коюлган баасын өзүңүздөр карап, эсептеп, толук маалымат аласыздар. Матиз 2 баасыны 185 миң сом дейт. 2008 экен жылы. Көрсөңүздөр болот. Ушундай абалдагы биздин Матиз автоунабыз бар экен. Толук маалыматты ошол номерден аласыздар. Ошол номерге кайрыласыздар. Силерге толук маалымат берет. Бул Матизибизде болсо, баасыны 170 миң сом дейт. Жылы 2004, объем 08. Ушундай абалдагы Матиз автоунабыз экен. Кызыккан көрүүчүлөр болсо, номерге кайрыласыздар. Дагы бир Матиз 2. Баасыны 220 миң сом дейт. Ушул номерлерге кайрылып, толук маалымат алсаңыздар болот. Бул машинабыз Россиядан келтирилген окшойт. Ушундай көрүнүштө. Толук маалымат аласыздар. Bu Matizimizin basını bolsa 150 миң сом дейт. Жылы 2009, объем 08. Шундай абалда кызыл түстөгү Матизибиз экен. Абалы акчасына жараша. Мына ушул Матизибиздин баасыны 200 миң дейт. Жылы 2008. Şunday aldagı bizim Matizimiz көрсөңүздөр болот. Кеми бар дейт. Бул Матиздин баасын болсо 220 миң дейт. Салонун көрсөңүздөр болот. Ушундай салонда Матиз 2. Механика.
Bunda kemi var deydi. Dağı bir bu kızıl tüstüğü matizli olsa dağı 200 min deydi. Bunda görürsünüzdür bu. Şunday matizli. Bunda kemi var deydi. Arzanlat biraz deydi. Karla öğretler uşul nömerlerge sizge to'liq ma'lumot berishadi. Buna Göçülerde arzan taksi Çiko demekçi biz Çiko'ya tartı başladık. Bu Çiko'nun basının bası 100 min so'm deydi. 98 ko'rsatib bo'ldi. Shunday o'g'illarga bizim Çiko'miz. Daha bir Çiko'z basın 180 min so'm deydi. Şunları yakarmazlar. 97 iken. Öte taza havaldağı Çiko avtomobil iken. Aq tüstü, aq jorgo bo'lgan avtomobil. Buni öte şonu qilib жасаған ekan. Bu yerda ko'rsangizlar bo'ladi misolni. Yozuvlari öte boshqacha jasalgan ekan. To'liq ma'lumotni o'sha nomerda berishadi. Bu Çiko'nun motorunu açık kaldıran ekan ko'rgazaylik buni. Shunday. Bu Çiko'nun basın bo'lsa 150 min so'm deydi. 96. Mana babayni aytayapsizmi? Babayni beçer aytayapsiz. Çiko qiz ekan. Bu Çiko'nun bo'lsa 100 min so'm deydi. Ko'rsangizlar bo'ladi. Çiko bari Çiko özgüçü içi keneyen maşına. Ne? Kızıl tüstüğü Çiko'z. Burada satılatken. Satıldı. Kavunun basını kaça dedinizler? Nesi yok ekan. Bu Çiko'nun nesi yok ekan. Şuradan işte. Basını hata vaziyetimiz. Bizde hurmatli ko'ruvchilar, şu ko'k Çiko satıldı ekan. Bunun bası qancha ekan? 180. Basını 180 min so'm deydi. Родной краска. Kraska родной ekan. Kraska olgan emas ekan. Shunday avalda ekan bizning Çiko'z. Agarda qiziq bo'lgan bo'lsa, hozir nomerlarni taqdim etamiz. 98. Şunları qarab, to'liq ma'lumot berishadi. Mana hurmatli ko'ruvchilar, dag'i bir ko'k Çiko. Bu Çiko o'ta boshqacha dizaynda jasalgan ekan, bunday mayda bo'lishadi. Bu Çiko'z bo'lsa, basini 250 min so'm deydi. 98. Mana ko'rsangizlar bo'ladi, shunday holda zo'r Rossiya deydi. Beyo. Mashinamiz javob ekan, salonni ko'rgazib desek. Mana shunday Çiko. Bizde daha bir kız Çiko'z. Basini 130 so'm deydi. 96. Shunday avvaldaги bizning Çiko. Ko'rsangizlar bo'ladi. Avvalo yaxshi ekan. Kraskalarda bilinib turadi. Bamperlari черный цветdan bo'lib, o'ta so'nin avvalda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, biz portrelerden başladık. Misal bu portrelerimizin bahasını ko'rsangizlar bo'ladi. 1 million 120 ming so'm deydi. Yılı 2017 ekan. Havalı, taza, qizarib havolda ekan. Ko'rsangizlar bo'ladi. Shunday portredagi avtomobil. Bu portretimizin basını bo'lsa 850 ming so'm deydi. Yılı 2004. Abmen var ekan. Agarda o'sha portdagi abmen bo'lsa,
келіп байланышып ошол номерлерге обмен кылсаңыздар болот, баштаңыздар. Мына ушундай порттер экен бул. Көп месталы порттер экен. Көргөнүңүздөр эле. Ушундай. Немес урматтуу көрүүчүлөр, ушул порттер эки сатыкта экен. Аказ айтат, эпкө жүрөгү таза порттер дейт. Мына көрсөңүздөр болот. Баасыны 9,5 миң дейт. Реалдуу клиенттерге жакшылап түшүп берем дейт. Көрсөңүздөр болот. Тышында кичине иши бар дейт, бирок болсо өзү таза зыңк машина дейт. Ушул номерлерге кайрылып, толук маалымат аласыздар. Жылы 2011 дейт. Мына портта бир автоунабыз. Баасына 680 миң сом дейт. Мына көрсөңүздөр болот. Ушундай алда порттер автоунабыз. Сом алды экен. Мына көрсөңүздөр болот.